دم باش گهدار و تماشوانین هیجا د باسی روژا ایرو دل گلبن. نوت و 3 سال بر اینها روژک وکی ایرو شیخ سعید افندی و 47 پیشنگن شورشا کردستانی یاد بن سروریا شیخ سعید افندی دل دیاربکر هاتن بدار بکرن. ev roj bû rojek ku di dîroka Kurdistanê de tu caran nêjbîr kirin. Her îro li Diyarbekirê û li gelek deverên cîhanê ew roj hate bibîranîn. Hilbijartinên Tirkiye encam dan niha jî proseya damezrandina desthilata nû ya Tirkiye û bi cîhanîna sîstema nû dest pê kiriye. Di hilbijartinê de rola dengderên Kurd çi bû? Sîstema nû desthilata bê sîstema nû û wêneyê siyaseta Tirkiye ya niha دینی زیگاهی چاوا لگل راستیا کرد لباکوری کردستانی و ترکیه نیشان بده. وان مجارین روژوی ام دلگل نامزد پارلمانتری ارزرومی HDP و نیوی شیخ سعید افندی میوانی باسی روژه ایرو قاسم فرات جستودیو میا دیاربکر بگرن دست و بلقی. سلاف که قاسم 93 سال بسر شورشا شیخ سعید افندی را درباز بون بسر همو حودانان جی هین او شورش دبیر و دوزا کردستانی ده زندیه. وکی تکوشرک دوزا کردستانی و وکی نوی شیخ سعید افندی بخواه. دخوازم اشتبه پرسم ایرو پشتی 93 سالان دوزو شورش گلو باش هاتن ناس کرن. دنگ هات برین. دنگ هات برین. دنگی و نای. بله از دوباره بکن دنگی و نای دنگتین و ها که قاسم دنگتی برین که قاسم از پرسیارا خو دوباره بکن 93 سال بسر شورشا شیخ سعید افندی را درباس بون دنگی و نای جنابی بله برادر بره به دنگ و مجول ببین از هنک آگاهداریا گریدای شورشا شیخ سعید افندی بدم حتی کو اف روشا تکنیکی درباس ببه شورشا شیخ سعید ده 1925 ده دست پیکرنا شورشا شیخ سعید جعالی ترکیه و کو دولت نویا آواکری بو سال 1923 کمارا ترکیه تیدا مزراندن سال 1925 شورشا مزن شیخ سعید دست پید که به دست پیکرنا شورشا شیخ سعید و ایریشکی مزن به حیله جی لهمبری شورشا شیخ سعید هر وها لهمبری باکوری کردستانی دست پید که ده شورشا شیخ سعید ده کمارا ترکیه جه صدان زیده تر فروکین شر بکارانیه او فروکین شر هند دست پیکه کمارا ترکیه ده جعالیه گلک دولتین جیهانی و بو ترکیه تینه پیشکش کرن ده ناوان ده روسیا، ایتالیا، انگلستان، فرانسا اف دولت همی آلیکاریا چک و فروکیان جی پیشکشی دولتا نویا ترکیه کن یا بالکش دوی ده پیواجویا شورشا شیخ سعید ده جی او بویه ام درباسی دیاربکری دبن از پرسیارا خو دوباره دکم که قاسم گر دنگی من بگهیته از وی که بگرم دنگی من نها دگهیته که قاسم فرمو بله بله دنگ باشتی بله باشتی بله 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 که قاسم تو بخیر هاتی از بله دنگی و باشتی بله تو بخیر هاتی که قاسم جور دست پی بکم وکی تکوشرک دوزا کردستانی و وکی نوی شیخ سعید بخواه از دخوازم وی پرسیشته بکم شورشا شیخ سعید 3 سالان پشتی تکچونا خوشی پشتی بدار وکرنا نمر شیخ سعید افندی و 47 پیشنگین شورشی جی گلو او شورش باش هات فهم کرن درایا گشتی ده بله بله معلومه لترکیه یک اختلاله کی چه بو جمهوریت آوا بو اختلاله کی چه بو جمهوریت آوا بو معلوم جمهوریت اعلان آوی
د پشت اتحاد ترقی دا هات کرنه و دوام و اعلان جی و جمهور اتحاد ترقی جی و رجم مصطفى کمال و رهوال نوی بون و وانا جمهوریت کی تازه آوا کر و دوی جمهوریت دا هبونا کردان یکیتیا کردان و زمان کردان تیدا نبو قدغه بو و جبر و شیخ سعید و رهوالن خواه ده 1925 دا ده ضد وی جمهوریت و حتی ده ضد امپریالیزم دا یک سرهلدانه کی دستان پیکرن دوی سرهلدانه دا طلبه کی وان هبو دگو ام کردن خدانه وی ولاته نه بله بله دنگیته تی که قاسم تو دکاری بردوام کی فرم بله دنگ تبرنه جار بله. بروی شاشتی چیده به جار وانا یک سرهلدانه کی دست پیر کرن دوی سرهلدانه دا خوازه کی وان هبو دا خوازه وان او بو یعنی کرد خدانه حقوق کیه زمان وی هیه دیروکا وی هیش و چاندا وی هیه دو خوازه وانا بیجی دناوا جمهوریت دا وانا بیجی یک طلبه کی وان ور هبو بس اف سرهلدانا اف طلبهانه بقتل عام و بإمحاء و إنكاره هات برسيف داينه جبروي بله ام ناراحتن ام حتى ايروج او تنگاسي دوام دكه لسر كردان و ام دبيجن كرد خداني حقك حقوقك زمانك وياه لتمام چارپرچه كردستان دا عيني استنگي هبو يعني دوجي هبو ايروجي هي لبلي ام برخوا بدن د چرچوا حقوق دا د چرچوا حق و عدالت دا و دا خوازا مببستا ما اوکو ام دمن برا کلی وکی انسان دنیای به را بجین و به انسان را داین استندن چیکن له حقوق خودی در کون له حقوق جیران خراج حرمت بکن اف دا خوازا ما لبلی اف دا خوازا هان لما توپ و گلبارانی و به امحاو انکاری دی برسیف داینه بله که قاسم شورش پشتی راگهاندنا کمارا ترکیه دست پیکر 1925 زیده 150 بلافرین شری لحنبری شورشا نمر شیخ سعید هاتنه بکارانین اف یک او وی دیارده دست نشاند که کو سیستم جهانی کرد ایزوله کرن او ایزولاسیون لحنبری مافی کردال لحنبری کردستانی کو سالی 1920 ده دست پیکری گلو هینجی بردوامه وکی تیکو شرک دوزا کرد خوازم اشته بپرس از گلک سپاس کم فرصه کی گلک لجیبو معلومه 1850 دا جن ترک بناو جن ترکی یک کومکی چیبو لفرانسای و به دستگاه فرانسیزان و انگلیزان اف جن ترک هاتن دناوا ترکان دا لزد عثمانلیان خبات کرن و به ناو دنیا کی تزه به ناو مدنیت کی تزه خبات کرن و جوی هندره وی جن ترکان اتحاد ترقی چیبو اف اتحاد ترقی جی متفق امپریالیزمی بون یعنی متفق انگلیزان و متفق فرانسیزان بو ایتالیایی بون و ده جهندر اتحاد ترقی جی جمهوریت کی هات زاینه هات هوله یعنی معناوی اوه جمهوریت بخواه متفق امپریالا اوروپای امپریالا دنیایی بو حساب وانجی لسر امحاو انکارا کردان بو و یا پرواکرن کردان بو که معلومه کرد بون چارت پرچه لدنیای دا ده روشهلات دا پرچه کی دبنه باندورا انگلیزان دا بو یک دبنه باندورا فرانسیزان دا بو یک دبن باندورا ترکان دا و اوجی متفق فرانسیز و انگلیزان بو yani İngiliz ve Fransız ve emperyala Avrupa ve emperyala dünyayı متفق cumhuriyeti bun. Wana ne duhast Kürt بسری خو ببن ملت و الحقوق خو خودی در بکمن ببن خودان پرس. اویان ندهات حساب امپریال آوان. Yani وی روز اوتشت هبولی بله ای روز اوتشت داده دومه.
Yani bira kes ne bece ku dünyayı da guhertin çeviye لسر روجهلاتا ناوین دا لسر کردان گوهرتنه کی veya لسر داگرکر کردان دا داگرکر کردان دا گوهرتنه کی چی بیه برا کسی کی ویان ور باور نکه یعنی بله ام درباسی وی روشان نو ببین که کاسم باکورجی لکردستان روجاواجی بله به شکلی دومه و زور و زخت دوام دکه بله yani Kurd be viyan bizanıbın le hember viyanji بله بله که قاسم ترکیه جهل بجارتنا نو درکت سیستم نو دبی دستلاته کی نو فرمولاسیونه که دستلاته کی نو لترکیه تی آوا کرن گلو پرسا کرده تو گوهرینک دی رو بده لگورا نرخاندناته بله والله امن دخوازن کو تشتکی و چه بلی از باور ناکم جبر کو وزیر داخلی AKP حکومتا کو نکال سر حکمه و دو روزه اول روزه که اول گله کی گفو گر خار ل برز هفسرو که هدف پروین بولدان و تهدید کرد گو امی حساب جوه بپرسن دی انتخابات دا جی گله کی زور و زخت چیکرن و تمایل آوان لسر شدتیه یعنی ام دخوازن کو اف شدت رابه به شدت تشتکی صافی نابه اف 100 ساله د کردستان دا ده همو چار پرچه کردستان دا کشتن و شدت هیه و هر کسی ویا daha دزانه کو به شدت تش ناچه سری دوی کو به کردان ران رونین bu Kurdanlarla nav çerçeve hukuka nav netevi ve hak ve adaleti da gırtunu istenidunu dayinin bikin u vek bira u vek hev بالرومات براتيكي بالرومات وبعدالت بهذا بيجيني ليه از باور ناكم حكومتها موجود سيستايكي تشيبكي كاسم ناصر وكومار بو اردوغان جدا بكن بله امیدوارم بکن لی بس پر نامینم از بله تشتکی جدا چه نابه او انسان حواله شدتی بکن حواله بله بله سرو کمار بو اردوان لی AK Parti di meclise de nikari ji 300 parlamenteran zêdetir derbixê ango bixwe bikar bi yasayan derbixê ew gruba AK Parti xwedî dest yani zêdeyiyê bê di parlamento ew yek dest neket. Pêwistiya wan bi MHP ew Partiya Nijadperesta Tirkiyeyê heye. Gelo ev yek dê bandorê li rastiya Tirkiye, Meclisa Tirkiye û sekna Erdoğan bi xwe jî bike nirxandina te çi ye? بله عزیزی من لبام ادبیجن بیزانسtan oyun bitmezdir. Şu Bizans'tan oyun nakade. Eğer ihtiyaç olan çebe İro partiya iyi parti o fikren neziki MHP u neziki Erdoğan'e. Eğer ihtiyaç çebe juanaji dikarın desteği bigirin. Yani az bavar dikim ihtiyaca wan çebe be ew dikarın be pirani qeraran bigirin. Juan ra pir astengi dernakeve ew partiya bi navê İyi Parti Meral Akşener ew jî fikren nêzikê partiya Nejatperestê Türkiye hep MHP'ye û ittifaka wan di noktekî da heye yani dikarin kararê xwe derxînin û baxusus ankam di nava rewşa awarte dane rewşa awarte da hin kararê xusûsî hene ihtiyac bi piraniyê ji tune ew pir mühim nîne. Yani hesabı wan disan hesabı Avrupa'yı eğer bikin gavê xwe çûn va bavêjin. Alaqê wan ekonomî hene bi Avrupa'yê ra. Alaqê wan sosyal siyasal hene bi Avrupa'yê dünyayê ra. Belkî ji bo xatirê vana nikarbin tengasî derxînin. Lê parlamentoyê da her wextê dikarin ji xwe ra quvveta piranî bikin destê xwe û yani pırjora mesele nine. Yani Başa ke Kasım opozisyon de bikari ber rolek çava bileze.
اپوزیسیون پارتیا کوماریا گل ای پارتی وکی ته دست نشان کری دکاری خو نزیکی دستلات جیبی که باشه فونکسیونا HDP جوی چی بید پارلمنتوی ده گرد وی بابتی ده نرخاندناته بکر HDP از دینا کو دبینم HDP آنکا مرحله آشتیخوازی دایه yani naxwaze şiddetê bike nav xelkê xwe ji şiddetê dibêje em me tiştekî dernaxînin şiddet ne çareseriye yani HDP dixwaze dayîn û istendîn ji çerçeva hukuk da hukukê navnetewî da nêzê hev bibin eger destê aşîtiyê were dirêjkirin ji terefê Reis Komar da Serok Komarê Tirkiyeyê da ez bawer dikim ku HDP destê aşitiyê dirêjê wan dike. Tabana HDP yani ji bin HDP jî ev mesaja hatiye dayînê. Yani dibê em bi hev ra di çerçeva hukukê navnetewî da bi edalet bi şîwekî wekhevîtî em sistemekî dayînin ji bo xwe û di wî sistemê da bimeşin. Yani ev ya tabana HDP dixwaze HDP jî ez wa dibînim îro aştîxwazî dide pêşiya xwe ji şer dûr e û ji şer hez nake. Ez viya dibînim di belê ke Kasım lê her wiha ji aliyê temsîliyetê ve ez dixwazim vê babetê em bêhne zimanenekî niha HDP bi taybetî di va hilbijartinên dawî de wekî ku xwe ji saheya Kurdî ji namzetên Kurd kesên ku di nav HDP de وینه کوانی کردستانی هبو دناو لیستین HDP de cih negirtin. Gelo ev yek bu sedemi ve ki ku HDP li Kurdistanî deng vunda kir. Veli. Azizê min HDP yek iddia kî heye divê ez Partiya Tirkiyeyê me. Di çerçeva demokrasiyê da û hürriyetê da. Yani vî iddiayê daima dibêje û çend salan jî dibêje. û rast e HDP partîkî temsîla Kurdan dike û alîkariya sosyalistê Tirka jî. Yani ev ya rastîkî ye. Lê belê sistem tu wextekî viyan qebûl nakiriye. Sistem her wextê dibêje tu bêlûcî, tu parve dikî, perçe dikî dibê. Ew jî dibêje na. Ez de aştîxwazim, demokrasî xwazim dibêje. Xweserî dixwazim, yani hürriyeta navnetewî çi ye, ez wî hukukê dixwazim. Lê sistema hakim daima gotiye tu bêlûcî û tu perçe dikî û tu terorîstî û bi wî şîweyê her gav avêtiye. Sebebê wandakirinê Kurdistanê da ne ewe yani ku wan Tirkan girtiye veya ji Parsi merv sosyalist kirine lîsta xwe ji ber wî nîne. Di Kurdistanê da di mintiqa me Kurda da şiddet hebû û zor hebû, rişwet hebû, oyîn hebû, dizî hebû. Yani wandakirin tiştekî meşru normal nebû. Yani bi temamê şiddet û baskî û rişwet û rabûn însanên bi xudan saye girtin, şêxan girtin, agan girtin, hin ev tefecî dibêjin, evê ku riva xwarin. Wana girtin, bi wasta wana rê kêm bûn eger hin deveran kê hat kêm kirinê jî. Lê yani mesele şiddet û baskıya li ser Kurdan e. Yani sebebê kêm girtina dengan Ke Kasım ger hatiye çekirin ew nebû. Belê ke Kasım şiddet bû û astengiyê ku dahatin derxistin li ser Kurdan ew bû û di dengan da hille bû. Ez bi xwe jî şahadê van tiştanım ji ber ku ez jî aday bûm, namzet bûm. Belê ke Kasım ger mirov niha wêneyê parlamentoya Tirkiyeyê bigirê dest. Wêneyê desthilatê bigirê dest. Yani wekî pesimîzmekî wekî ku bêhêviyek ji bo çareseriya pirsa Kurd, pêngava avêtina mafan, demokrasiyan derdikeve pêş. Gelo pirsa Kurd dê 5 salên din di sarincê de bimêne, ango di wê di buzdolabiyê de bimêne 5 salên din.
Evya felaket inşallah 5 sal buzdolabı da yekçalê da naydı sıkılandın. Eğer verbi ve dibe felaket ji bo Türkan jî û ji bo Kurdan jî û ji bo cîranê Tirkiyeyê jî. Yani em umudwarin lê belê pir jî emîn nînin. Yani umudekî me heye em dibên belkî eqlê wan were serê wan bu Kurdan ra destê aşîtî bi şeklekî adilane dirêj bikin. Na eğer destê şiddetê û bixebitînin û em hetanê 5 salê dinê sebir bikin, ev dibe felaketa Tirkiye jî, dibe felaketa Kurda jî, hem di nwarê aboriyê da, hem di siyasî da, hem di eskerî da, di hemû şeklê da, hemû şîweyê da dibe felaket inşallah wan nabe. Umuda me heye lê em pir emîn jî nînin. Bandora raya giştiya cîhanî divê çerçeveyê de dikare rolekê bilêze ke Kasım. Eğer semîmî be, eğer hesabê emperyala xwe neke, menfiata xwe ya emperyalî, rola wî heye. Ji ber ku Tirkiye tamamê eskerî girêdayê bi dervaye, ebûriya xwe girêdayê bi dervaye û hesabê wî îtixalat û îxracat, tesîr û ticaret hemû li ser dolar e, li ser dêwîz e. Yani eleqê Tirkiye girêdayê bi dervaye. Bi teknîka xwe, bi eskerî lojîstikê xwe, bi aboriya xwe rojane, hemû sîstema wî li ser Batî û li ser Ewropa û li ser Amerîkayê hatiye tesîs kirin. Eğer emperyala xwe hesab nekin û heqê navnetewî bînin holê, dikarin bandorê dayinin li ser komara Tirkiye, ser Cumhuriyetê, ser hikûmetê û fayda wî jî çê dibe. Yani ez umudwarim ku dünya vî hesabê kiriye. Eğer felaketa Kurdan çê bibe, felaketa dünyayê çê dibe. Di rojhelat da dünya nikare rahat hareket bike. Eğer xirabîkî mezin çê li Tirkiye xuda neke û tesîra wî li Îranê jî dibe, tesîra wî li Rojava jî dibe, tesîra wî li Kurdistana Başûr jî dibe, li hemû deverê çerçeve Tirkiye tesîr dike û ew jî dibe felaket. Yani eva telaliya dengê xirab e, inşallah ez vî telaliyê nakim. Lê ez dibêjim dünya û karbidestê Tirkiye hikûmetê bira eqlê xwe bikin serê xwe, bira vegerin li Kurdan xwedî derkevin, Kurd aştîxwazin, Kurd hukuk şinasin, Kurd destê aşitî û biratî dirêjê her kesî dikin, şer naxwazin, li hukukê xwe xwedî derketinê dixwazin. Ev ya di dünya ku em tê da dijînê biye tiştekî zaf, acayip tiştekî zaf besît biye. Yani di dünyayê tu milletekî wekî Kurdan nemaye. Yani bê ziman û bê hikûmet û bê qerar û bê ev ya tiştekî ayba dünyayê ye, yani ayba temamê dünyayê ye. Dünya ez bawer dikim eger bi hesab li vî meselê xwedî derbikeve, rola wî heye dikare jî vî tiştê çareser bike. Belê spas Kasım Fırat neviyê Nemir Şeyx Saîd Efendî ku tu mêvanê me îro ê basî roj. Temaşevanên hêja me hatin dawiya bernameya îroya basî roj, heta bernameya dîna basî roj.